Ndaite mbatevinga mokonyora Matiang'i Gusii ndonsi mong'akere esimi. Mong'akere esimi. Ndotageti kora Matiang'i Gusii completely. Matiang'i abantu kere na Gusii kale president. Yabono. Matiang'i should be in Lodwar, Coastal Region, Nairobi, Waikoyo paka Sigisi. Na Minnesota bono ndo monyora. Abantu ba Minnesota Matiang'i gochomo seli. Agane New Jersey. Agane Minneapolis. Agane New York. Lakini ntumuta kiti Minnesota. Elingusi yende. Matiang'i this time round, we want him to now focus on other regions. The ground kikazi ni usalika. We want him to be in other parts of this country. Ladies and gentlemen, naikaranstei korompi metengu bwati ngayira Matiang'i nache tasa kurukuna kisio kimau. Kingirete ikangurigeri Matiang'i akwanike Gusii. Etabie yo kumiraba Gusii kwa kira Gusii ngima in general kwa jumla tuigwana nirenga onye tuli na Matiang'i. I want them. Tuigwana nirenga igoropi bokimbo kia Matiang'i. Ngirindo kora saba Gusii. Ngio kora saba Gusii. We are done. Ekina twanachire. Taivo. Ekina anya numera na chigore. Nche na nachire ekina muna mukwa na atebrena ki minto. Tata na bana ba minto bozi pi Matiang'i. We are done. Igobo no Matiang'i should not be engaging aba Gusii ngana bukuri imoko kampana. Na yaban conflicts chire Gusii tari Matiang'i gochoko solve. What should they do? Number one. Matiang'i bende go empower mugako kurugungwa Ongeri. Ongeri abe empowered. Nero kugwana aba Gusii. Tali bali Gusii yoka. Aba Gusii bali Nakuru, Kakamega, Ongeri obwata. Oboka mambi ne team ya omera aba Gusii bali Nakuru. Omera leaders bali Nakuru. Omera aba Gusii bali Nairobi. Oanda Rongai, oanda Kawangwale, oanda wapi, omera aba Gusii. Obalete inyumba ya Gusii onyereta amo. Ongeri nera tubwete bonigoro mugako umungaini kabisa amongst many others barabase ku deliver Matiang'i Gusii yonse. Simbara direka kabeto monogeri agachikonogera Ruto ingi tutakorosere monogeri toga ogotonogera buna Gusii oyolengo Sam Ongeri. After tuwale Sam Ongeri atwale team yae reach out whenever there are conflicts with leaders bakuru na matanga or pronounce na whatever. No, we don't want bintu bune ebyo kale kana sama matanga. Kali Matiang'i ujuko kwana kuru Nairobi kusache Gusii kwa address. Kera bondi bintu bigase ne Gusinga two term what nini ocho de aba Gusinga imoka gande mikutani ikali chibesa. Lakini mukuru oro mumanye gento igoro alingo tokwa Matiang'i. Simple and clear. We need mugaka gitu ole well structured buna Sam Ongeri. Ukikaranjia bangwanda buna apoko basireta abatevinga abagaka ndobone ndiko korregesa kukia Gusiiga. Abagaka nga tutangene mutu kora vijana kubatenga Gusii kuike chambo. Tali ngabagaka no batangene bagutuatanana. Baba apoko. That one should be very clear. Muntu buna azimba aradi asali no understand kijana kiato Nairobi. Lakini muntu buna apoko no. Ale tabagaka amo. Muna bono Nakurua. I did a video last time. Ngawatenga tubata aba Gusii anga batatu batene nikero kyobo jumbe. Makana oyoko rukunga jambo mpya. Arama the current sitting MP. Enaro ndo ku Dr. Kenya. Nganere bonsi pi obujumbe bataite bwana Nakuru West, Town West. Asabu na ibono mugako Ongeri ali goche karansense ne baba tenga tigobo chinga. Ekiroge ngusiritole. Ekiroge ke ngusiritole mutikia gasori. Choro yonmo gose statistically olioro moigwanane ngotigara. Bako kwagana batatu ya chire nene ndogutwara mumpi mujumbe gakabe. Benefits chichinge tokonyora chiasirire. Iko we need Sam Ongeri are empowered. Number 2. Dr. King of Matiang'i should empower youth. A certain youth. Mna ntoko kwa naiga. Bali muri America mumanyetenga Trump empowered a certain guy by the name Charlie Kirk. Oyora setu juzi over assassinated. Omungwano yo akorte chi campaign akaenda chi school ako conduct on the mic ogamba nabantu
or defend Trump, or defend the manifesto ya Trump. Mpaka kawe shupavu. That is what we are talking about. He needs to empower a youth. Unaona Babu Owino abete empowered. Mwana wabona ukuliye Central Kenya, youths are empowered. Chi senator, chi MP, na abangine vijana. Empower a youth. Kurugusi, leave alone chika brejine kwazi. Kurugusi. Malibande bago chabanyo rodi mugusi na role well structured. That is important. Kurubona chi campaign kichikonya kwa nyorana ki sauti ya vijana nero. Kusibu na bona anto vijana biga saying I was being contacted naba kusibu vijana. Abanga sana batani nubu jumbe. Ne chubo MP obo ebiroga wao. Abantu mna ombaka ne diriogi asibako anchor their ideas. Lakini bono mna toko kambaiga mbanyole matiangi na baramugani kumuliboni mbamanyola aralia. Iko we need a branch of the youth. Tumetenga bagwikire kijana eke matiangi yole information igore yao. That is very necessary. So that we see first of all tutarage ndenze yonsi tumera ne Kenya nini. Enyale kaninga gusiyo ready ntwe bangite evijana abagaka sorted. Tumago chabangina. Muna bona abangina be kanisa gali gusi bebinyoro bebyombe babanta nyoro muntu ko barangalie meeting na bano matiangi babeke gitiyo bakwanera. Umungine buno yina bende kutoka. Otabwa at interest ya siasa umungine ole well organized wa maskani wa muetenga matiangi toko konyi. Akambe na basubati abatenga 2027 August mne wika ikako soko nyumba watu mugako koko boko. Kokoranga ari n'umuntu urake tutam biseke bande. Gobo tenga karo mugako yenjira ko kwana ojire wakera ruto kura biseke bande kakona wake kura ke bande ngeyo. Abangina na ba muhimu. So tutu ari umuntu well empowered ojuko kwanda abangina bande nabagaka babo nyumba abatenga mugande nyumba ikaranze meeting kiro umuntu abwate bande. Kiro umuntu abwate kura. Kiro umuntu asoke wake kura. Information bine yo abangina abago so ebinyoro biya. Ntole sure anga abangina kibam bwatre idea ngwikere nyumba. Because mna bakale pakabake story. So we need a woman to be empowered. So up to that point, we see to appear to be structured. Youths done. Older generations abagaka done. Abangina done. So nyale kananga matianga ko ndeziko already usito orake a good picture ngango skatole mutubia. Ntolo organized. Boniga there is no organization. Usi gatoba mtu agrivo. Already into agree it's one term. But yaba usitole confused. Ntoma itin kiamaki kuchianya libo koronjali kiae matiangi uchia already weekend. Bono we are not understanding probably ngikika sign. We need some order kusibone. And as soon as possible, ikeli matiangi video. Tonyoro ngeli are very empowered because we have tried all ways to pass our information to Ligwek. Ono mutomere video every day. Simple as that. So that it be presented via mutu alitoko genda okunyorango mugusika kwanu na organized. Because so far it's not so good. I think it's drama. Now, diaspora. Ndota getinga ndikalinga matianga guru America uchira Kenya. Nene paka kaira netoma ko rashi meeting iganaga. No. Matianga should appoint boniga umugusi representative go representative ya campaigns in the US. Oko anchor the views chama tiangi asibale. Nero transmit what they are saying ucha smatiangi. Miamuno.